توب کرک سزنج پروردگاری کائنات چھ میں قریب سزنج رب العالمین چھ میں وجل سزنج رب العالمین چھ میں قریب قریب مجیب سو رب چھ میں قریب سوی چھم توب قبول کرن وول سوی چھم دعا قبول کرن وول رب چھن کشن دعا رد کرن رب دپان انا قریب مجیب بشے قریب مانگ ثار توب چون دعا چون توب کر قبول زائد پائے حضرت مگر چوئی توڑ چھ واپس یہ چوئی توڑ چھ یل گناہ من ث گرفتار چھ یم گناہ نی توب کرن ہے ثابزس من گرفتار چکا ث بدکاری من گرفتار چکا یل گناہ من توب یعنی چک امی گناہ نش واپس پروردگار کائنات گن مگر رب چھ قریب زو وندے رب چھ دپان ژے کیازِ گٔیی نہٕ 50 ؤری گناہ کران مگر تیٚلہِ دِشے بہٕ توبہٕ وِزِ ژےٚ قریب ہے ژے کیازِ گوٚوُے نہٕ موج سبیل گناہ کران ژے کیازِ بوٚرُتھ نہٕ آسمان پٮ۪ٹھ زٔمیٖنس تامَتھ سورُے پننیو گناہو مگر ان ربُن ان قریب مجیب ییٚلہِ ژٕ واپس یِکھ بنا وٕچھ ژےٚ چھُتھ آسمان تہٕ زٔمیٖنُک گناہو سۭتۍ بوٚرمُت تمہِ ساتہٕ تہِ آسی ژےٚ قریب ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ ییٚلہِ ژٕ واپس یِکھ 50 ؤری اگر 40 ؤری اگر 30 ؤری وجہ گناہ کران ییٚلہِ ژٕ واپس یِکھ دالو دِکھ پروردگارس رب دپی لبیک یا ابدی اے میانہِ بندہ ول ول وۄنۍ ییٚلہِ واپس آکھ آزا کٔری مغفرت ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ مگر چٲنۍ تٲر چھِ واپس یِنٕچ زو وندے چٲنۍ تٲر چھِ واپس اللہ وٕچھِو کیٛاہ فرمو علی المرتضیٰ ؤنِو سٲری کرملا وجہُل میٛٲنۍ تٲر نبیَن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرن دوٚپُن لکل داء دوا میٛٲنۍ تٲر نبیَن فرمو ہر کُنہِ دٲدِس چھُ دوا زو وندے ہر کُنہِ دٲدِس چھُ دوا ہے بخار خود گیس أمِس چھُ دوا کانٛہہ اللہ تعالیٰ کٔرِ رحم یُس یہِ تکلیٖف أمِس کوٚرُن أمِس چھُ دوا رۄب دپان میون ڈوٚڈ نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء و دوا دوٚپُن یتھ دٲدِس ژٕ دوا ژھانڈکھ تمیُک دوا بنہِ ہر کُنہِ دٲدِس چھُ پروردگارِ کائناتن دوا تھوٚومُت چاہے ظٲہِرن دوا تھوٚو سا چاہے باطِنن دوا تھوٚو سا چاہے دُنیٲیی علاج تھوٚو سا چاہے حکمتن علاج تھوٚو سا مگر میٛٲنۍ ٹٲٹھۍ نبیَن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ودواء الذنوب استغفار مگر میون ٹوٹھ نبی فرماون گناہن ہُنٛد دوا چھُ سُہ گوٚو توبہٕ کرُن اے زو وندے ہر کُنہِ دٲدِس چھُ دوا مگر گناہن چھُ دوا سُہ گوٚو خۄدایس کُن واپس یُن استغفار چھُ دوا سُہ گوٚو گناہن ہُنٛد دوا اللہ اکبر ودواء الذنوب الاستغفار دوٚپُن گناہن ہُنٛد دوا چھُ استغفار گناہن ہُنٛد دوا چھُ توبہٕ کرُن گناہن ہُنٛد دوا چھُ پروردگارس کُن واپس یُن عاجزیہ کرٕنۍ خۄدایس انکساریا کریں خدایس پروردگار چھُ دپان ولا 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 مےٚ دیُت چانٮ۪ن گۄنہن دوا انو خۄدایہِ کیٛاہ دوٚپُن چانٮ۪ن گۄنہن کٔر مےٚ مغفرات امہِ بغٲر چھا کانٛہہ توبُک دروازہ ییٚتہِ معاف گژھِ دٔپِو اکھ دربار چھُ سُہ گوٚو دربارِ ذاتہِ پاکہِ حضرت لہذا میانیو جوانو میانیو بزرگو میانیو ٹاٹھیو عزیزو ؤلِو ؤلِو واپس یِمو أسۍ کرو اراد خۄدایس کُن دپو سانہِ پروردگارِ کائنات 30 ؤری 40 ؤری 50 ؤری گٔے پتھ کُن یا گٔے یِم اپُز کران یا گٔے دھوکہٕ بٲزی کران یا گٔے بے وفٲیی کران یا گٔے اپُز ونان یا گٔے بدکٲری کرن گناہ یا گئی چٲنۍ نافرمٲنی کرن گناہ یا گئی چٲنِس نبی سٕنٛز نافرمٲنی کرن گناہ آز یِمو واپس پروردگارِ کائنات کُن یاد تھاوو کلام رسول اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دپن یقول اللہ عز وجل یا عبادی انکم تخطون باللیل والنہار دپن پروردگار کائنات مخاطب گژھان پننس بندس کس ہے یوت رحیم ما شکا یوت معاف کرن وولا معاف شکا اوے فرمو تو یعنی روایت داون کہ علماء کرامو فرمو یہ ستن ماجن یوتا پیار پنن اولادن سے تم کھوت زیادہ بندس سے محبت کرن ذات پاک حضرت اللہ ستو ماجو کھوت زیادہ بلکہ تواریخ دان لکھن صدت ماجی کیا گئی امی خود یہ دنیا اسمز کری نہیں چاہ کانچ چوتا محبت یوتا چاہ محبت کرن چھو ذات پاک حضرت اللہ یہ لوگ روب ایسی محبت کرے اس پہ جو گناہ تراؤن ونی بساری اس پہ جو گناہ اس پہ جو گناہ نشتوب کرنا چیاتا من کل نفس ذائقۃ الموت اے بناز دعوک مگر اگر گناہ کران مودک تیل کچھ جواب دمو اگر گناہ گار موج تیل کیا کرو مگر توئی فرمو مین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبن یقول اللہ عز و جل ہے پروردگار شناد لائن خدا شناد لائن پروردگاری کائنات چو آلو دیوان آنز میان تاج محبوب کاس دبن یا عبادی انکم تخطعون باللیل والنہار رب شدفن اے میان بند سبحان اللہ ونیو ساری رب شدفن اے میان بند گناہ کرن والی باللیل والنہار اے دوہس رادت گناہ کرن والے اے دوہس رادت برائی کرن والے اے دورات دنیا کے لکن دوخ دن والے اے جوان اے بزرگاہ ولا روبشی علونیون وانا اغفر الذنوب جميعا ولا واپس چانین یمن دوہرات سین گناہ نہ کر مغفرت پروردگار یتنی کی ولا ابالی فاستغفرونی اغفر لکم ای میانی گناہگار بند ول سکر مغفرتک سوال پروردگار کائنات اغفر لکم سکری معاف ذات پاک حضرت اللہ سکری معاف پروردگار مگر تشی واپس یون اتنا آلو خدا شن والا آج کری دارود گنا کا پروائی شن دوخ بائیزیا کرت والا واپس والا اب زاوانا تمری والا عمر شہید زائی کری واپس وانا نوانا میں کن چوا سہری ظلم کرو دنیا کے لوکن پر والا واپس کر توبو کہ آج ظلم ظلمات یوم القیامہ قیام تک دو آشک نہ تو آئی گئی مانس قیام تک دو آشک یا ونسا بیڑی اوہ اسمین علماء پڑھن مین بزرگ پڑھن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تو سکس پیغمبر سن وظیف چن کا معبود سوائے ذات پاک حضرت مگر الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے انسان خدا ظلم کرک پنس پانس گناہ کرن خدا ظلم کرک پانس گناہ کرن رب شید بن یقول یا عبادی اے میائی بندہ سوال واپس والمگزار ظلم اسم پنی زندگی گناہ کرن پنی زندگی کیازِ قیام تک دو چین تیل این گٹل من روزن قیام تک دو چین تیل اندیری من روزن ات ناسی یپر گاش ناسی یور گاش اچھی تن تنہا روزن ات قبر من اللہ مگر یام چھ دنیا من توبہ زد کرمت چون لبن کری نوران ادا ذات پاک حضرت اللہ میں کن چوا ساری سبحان اللہ اوش کتابن مزمود تو شاہ میں کن ساری ونیو ساری یا رسول اللہ کیا جو ربن فرمو یا ایوہ الذین آمنون
قو انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو قو انفسکم اخ بچائیو پنن پان. تلا ونزو ونائی اخ بچائیو پنن پان واہلیکم بے بچائی تون پنن عیال. تلا مگر بے وفائی پنس پانس مگر بے وفی پنس عیالس روبا چھ مخاطب گژھان اے ایمان والے اخ بچاو پنن پان بے بچاون پنن تلا ونیو ساری بے بچاون پنن عیال. کمہ نش قو انفسکم واہلیکم نارا بچاون پنن پان تو پنن آلو عیال سہ گو از نار جہنم. اللہ اکبر. مگر صبح سوئی یم دنیا من مونمت تو زونمت آس خدا تو خدا سن یم دنیا من توبہ کور اس دنیا من توبہ کرن والوں من بنو. اوے فرمو علماء کرامو کتابن اندر